Hallo, klasse ga. Ha sinne vi gimsachig, maar a vishin a kur rish. Arwen kur rish koik. Soos gejeich. Maar sin, klechki sin ar karaken koik agus koik, gus ar kujachig. Karaken jesha? Nishin sha kala. Koik agus nyani a gianu koik. Koik agus a gianu shia. Koik agus ga a gianu shech. Koik agus tri a gianu och. Koik agus keher a gianu nai. Koik agus koik a gianu jeich. Geleva. Nishin sin a dhiist a chantripse. Táisci sin ag jeich agus heit sin sias go koik. Karakan jesha? Sha sin. Koik agus koik a gianu jeich. Koik agus keher a gianu nai. Koik agus tri a gianu och. Koik agus ga a gianu shech. Koik agus a gianu shia. Koik agus nyani a gianu koik. Yeah, gleva. Has je een kurish arwen gejeich le koik. Sma her einchef.